Терлі ұйдывын хуравне дупмала, халығын сыневне шуда илмелі, еврлару дырыват атсабамала. Шубашкарда шинзене жнаган шене пюлі музелже. Чуваш республикин батшалық канажын председателі Леонид Черкесов халыға канышырландараган үдузене итлері. Во дворе парковок маловато. Сама тоже езжу на машине. И вот после 5 вечера проблематично заехать и во двор, и поставить машину. Кристина Александрова Альгеш поселогенже бурынат. Шул зерен шымал машины земну майлан забыны, візіне вырнаштарма вырын педе сағаланы пожаргандарат шамрага. Шаванба шинзем тимер уджезіне кирлі маржерелардашы штраф семелеші. Пеге машины зем лартмалы вырын зем думайда. Чаваш республикин патшалық канашын председателя Леонид Черкесов ку ыйдава тимлеге или синегалары. Шубашкарды ухсай кермененже икшір жирен біремеш пүлемре халық ешла. Аджа бджала бамне шынетмелі шулзіне юзамалла, ялзенже автобус жүремест. Кашнен тәрлі ыйду, пурде хайзен еврлыхне татса барас шаныш пагилне. Айкра ялзенже бурнаган шинзем, инде чанахта узенде ыйду земномай. Ебір ыйдапыр пирин депутатсене, узем ялзене газа жүрет чыгытларах тоже хайзан банже. Уйхра пренде шак ежыны бүлімінже, ишлемедезе. Уйхрада да баре, кашны хызен округра, паре иге прием пулмала депер, базинеденде тивиштерме торжапыр. Ухсай керменинжи икшір жирен біремеш бүлемре патшалық канашын депутатжезем кашни гунах килме кымылдаваганзіне ежінеш. Халықын ыйдывізіне татса бамадырыжыш. Республика Галарам Вали, Анастасия Сидорова, Татьяна Молокова, Борис Андреев.